nilifanya jitihada yangu yote, nikaonana na les jeunes leaders honorable Misanga. Niliongea na Misanga toujours sur le plan pas seulement campagne, sur le plan toujours à kutafuta kuinua na kusisimua sanaa yetu ya Fizi. Nikampresenter malalamiko ya sanaa yetu, nikamuonesha kama kwa sasa hivi sanaa yetu iko chini, na yeye ni parmi mtu mwenye anaweza saidia de façon que plan yetu ya kuinua na kusisimua sanaa yetu ya Fizi ifikie malengo, parce que ni mtu deja mwenye ashaka saidia bastari bakubwa pale Uvira, notamment Belami Muka na wengine. Nikasema nono, il est grand temps na sie akuje atusaidie. Ndio nikamwambia ile doléance, akaniambia kama atakuwa nasaidia kadri na uwezo. Ile awards yenye nilimpatia kama doléance na ile ma competition tuliongea vingi tu, na ile competition akasema atakuwa anajitolea pour akuwe na bifanya. Nikaonana usi na meya wa jiji, kuko malalamiko yenye ilikuwa poste na mamedia zetu za hapa Baraka. Ile malalamiko nilijije que c'est très utile niende plaider ile auprès ya maire de la ville, parce que pale na jouer rôle ça le député, mais je ne suis pas un député. Nikaenda auprès ya maire de la ville, malalamiko toujours ilikuwa ya kusema maire de la ville atusaidie kulingana na cadre na uwezo wake kuko nafanyika ile mawadi ma competition hapa kwetu Baraka. Je comprends hiyo aspect niko psychologique par rapport na besoin ya ba star, parce que ile awards competition na wengine biko na avantage kubwa sana yenye hapo mbele na waza nitavigusia. Meya wa jiji naka promettre kulingana na ma responsabilité zake, kama atakuwa anafanya jitihada kusaidia sana yetu hapa wetu Fizi. Mtu wa tatu mwenye nilionana naye alikuwa ni CB wa culture des arts na Sokoda. Hapo ningine watu wengi kutana nao toujours dans le cadre ya kuongea kusana yetu ya Fizi. Culture ya art ni bureau yenye honnêtement inakoka na sumbua sana wa star dans le cadre ya kutafuta document yenye taba permettre bafanye le kazi yenye bako napenda bafanye. Kuko document za $50. Mie kwanza hapa niko example speak. Avant ya kufanyisha Fizi competition, nilipa ile affaire ya $50. Kitu kenye kiko quelque part kinaweza décevoir. Tuko chini sana, kukote sana, et puis waku viongozi aone vile vyote, mais bana kuwa toujours décisif dans le cadre ya kutafuta tulipe taxe yenye ko juu. Donc ni kitu kenye normalement mkuu wote kiongozi anapaswa intervenir. Nikaongea naye dans le cadre ya kutafuta kufanya allègements fiscaux. Allègements fiscaux c'est-à-dire kama kulikuwa ile nani pour que tupate le permis tunalipa affaire ya $20, $30, tukole zipata hata kubei nafuu kama kadri ya $10. Ile naweza saidia wasta wetu kulingana na management yetu ingali chini. Ile ni kitu kinye niliongea na CB wa culture des arts par téléphone ou par d'autres moyens de communication. Niliongea na honorable Msenyibwa appelé Janvier, jeune machachari anafanya vitu yake pale vizuri pale Kinshasa. Awaza parmi ba jeune bana reconnaître ile kitu. Ni mtu mwenye naadmire sana. Na ni mtu mwenye niko na ile uhakika kama kesho au kesho yake kulingana na conversation zetu atasaidia kumakubwa zaidi kuhusu sanaa yetu ya hapa Fizi. Nilimuonesha toujours ma problème zetu konazo, donc problème zetu lié na sanaa yetu ya Fizi, notamment toujours na kusia zaidi kadri kuinua na kusisimua. Nilimwambia awards, nikamwambia competition na zingine aspects zenye nitakusia hapo mbele. Niliongea naye yeye vike ni jeune sasa, kome sie kome ni mtu mwenye aussi
anakuwa na tendensi ya kupenda muziki. Alisema nitajitolea kila mwaka nikuwe na toa ile kidogo pour que sanaa yetu ya Fizi toujours iendelee. Banafaa vile wote parce que walipata mtu mwenye iko na ile kapasite ya kubasogelea. Mtu kama un responsable kama unaona ile kapasite ya ma relation, kapasite ya kutafuta kusogelea wakuu viongozi, unakuwa toujours na maitilafu fulani fulani parce que sur l'aspect administration, président wa Baraka Flava anapaswa kwa toujours na mapui ziko interne na mapui ziko externe. Kwangu kulingana na ile kapasite yangu ya raisonnement, kulingana na madefi zenye ziko hapa, mimi naona venye biko bien placé kusaidia sanaa yetu ya hapa Fizi ni autorité yetu.